Ke lenaneo la bua Setswana se se monate segment ya Moitsi. Dumela Retso. Lemao. Nka utlwa we. No. Dumela. Dumela babogedi ba bua Setswana se se monate. Nya ke itumela gore ke be ke le mo koloi e itsagaleng. Koloi e tuile. A re koloi e itsagaleng. Banna we mona mateng a koloi e a itsagale ko re ka nna ra e feta re sa itse gore ke efe mateng a koloi e a itsagale. Banna ke itumela ne ke ra ga ile gore ba tla bua ka dikoloi tse di itsagaleng ne ke tla ba bontsha mona snepe sa koloi e itsagaleng ke le bale ke bona koloi e le monna tsa mo gone tampola isa ba ka re le maabane ile tse ke itse bana sekolong ke gantse le mo se re mo ga uting bana okay dikolo di a tsana ke ana se mo ke go bone kae yana gore ha e batle re tlogela tloga itse go feta tampola isa batho kana no monna jaaka e tlile mo re tle be re tlhagisitse mo bua Setswana se se monate ya go tlala monna ga gona molato o itse re o tlhoka go nna le so se batho ba go bonang ka sone gore ga o tlhaga jana batho ba go bona gore ke o le wetla ba tle ba emise dikgang tse ba di buantse di maso ba fetogele go tse di monate tangi o ska nanabella batho monale ba o tla go tla dikgang tse di seng monate mona jaaka e le tlwaedi ga ke rata gore ke itsisi baeng ba me ke rata ba ikitsisi jaaka bone ba rata lefatshe le ba itse ka teng jaanong mona o wa ga ramang monna ga re ka go wa ramang wa go ra go lalafa ga o ka lemoga le mo mafaratlhetseng ke ipitsa ra go pono le ponagalo ka gore ke tlogola kwa ra Setswana ntate o tlogola kwa ra Selebogo nna le ene re ba Ramaphune gore hela o fureletse lefatshe le ka kwana sentse le Selebogo jaanong be batho ba tla batla gore ba ntse ba re no ke moshimana fa ra Selebogo ka rra go tla re bana ba faga Maphunye fa ga sane fo go pane fale nna ka leina ke Pontsho moshimana fa go pane ke tsene sekolo go go pane ke ntse ke itshifela le Pontsho Setswana ka be ka fetsa sekolo go Motswedi High School ke fitile ka nka ba re middle school ntse ke le Pontsho Setswana mme gone tata ke moshimana ra Maphunye go kgotleng fanna wa tla wa ika sentle tota ga o tshwane le rona basimane ba go makeišeneng o rompotsa gore ke mosimane wa ga gona le ga le rako ko lekeisa monna wa re lanela gore re ka re ko lekeisa ne re ikae lo ka nna ra re ga gone mona ga rena dikgotlhagolo kwa monna ga rena dikgotla ya la ka fo strateng sa ai go ra fela ke no ke ka fo strateng se le sa mere mentsi bo Big Street simana fo Big Street ore ke mosimane wa kona ledi ya bo fedi ya nna ke mosimane wa go gopane ke goletse go gopane go Boseja ke tsene sekolo go gopane go Boseja go Mokutong ebe ke anka ba re go Boseja go gopane go Boseja go ra re ke tswile la ka gopane ke high school wa Motswedi a ke rana go Motswedi ne go le monate no re ra tswa sekolo e be re bona di-taxi tsa Motswedi di follow sa bana ba bang ba bina mo go tsena go le monate le uniform a teng le ntlana e be ke kgatlhega ke re mona ke ya go sekolong se le o tla tlogile phata fa ka gore ke Janjo ne ke sa etsenya mo listing although Janjo ga le ke le fo ga ene se kgakala a ke tsore ke nne ke sa etsenya mo listing mare sa le ke kgatlhagetse Motswedi ka re le ntsala ke ona a tsena go Motswedi ana hantsa ntlotlela ka Motswedi ke be ke a rekisa Motswedi go re o rekisa mo go nna diamond e be ke o kgatlhegela ne ke na le option ya gore ke ra Motshegare kapo teng go Motswedi ke feletse ke le go Motswedi ke fitlhileng ka itsege file ke itsega go Motswedi ke entle ke tla ke ntse ke itsege man ga ke le go primary school ba ke itsebi ka the nickname nne ke iteilwe ke Mmasibogodi le Mmamalope a mawa gore ba le ka Kagiso ke bagolo ba nne ba ntlhokomela ga ke tsamaya go bo Standard 4
Nna re godile re le mo dikobo di khutshwanenyana. So ke bagolo ba nne ba phela ba etse tlhoko gore a ke jele phuza mantle ga ka bobedi jalo yaanong be ba nta leina ba re motlhola o kgotsi a re leboge bomme ba jaanong leina leo la motlhola o kgotsi le be le ira gore mo sekolong ke itsiwe jaanong le ba ba tona mo go nna ne ba ile itse le ba ba nne ba le ko tlase Mamalope o nna ka ema fale ke ene o na le lentswe le go godimo go feta Masibo go diana tla motlhola o kgotsi a o jele so ne ba ene e ka re mo tlae mare mo le mothale kwa batla go itse gore a mosimane o le o jele so tsatsi le letsatsi nne ke phaka phuza mantla ebile nna ne ke le o ipoeletsang ka bo boelediwang go sekolong ga ke boelanyana gape ko morago ne gona le mme o mongwe go teng Masethaiso tota ko grade 1 ko sub A mo ne ke le ko sub A monna diteditse tsa gago di a bontsha gore monna mogolo go ska nna go grade 1 ne ke le ko sub A ya B ke re gona le A le B ne ke le ko AB ya ga Masethaiso go gola ga ka jaanong jaana ga o mpotsa ka nna ke gopola Masethaiso ka gore Masethaiso ke ba ileng ke gola ka tsone dikojwana tsele no ta fitlhele nna ne ke le ke sa tsholeng scaftini mo tlelaseng go le gantsi so o na tla ba a tsere mo go Lucky a tsere mo go Mmamotsetsa a tsere mo go re ba ona tsere mo go Gadima o lo pakile borotho o lo pakile bogobe o lo pakile rice a ba tsa scaftini tsa gele ene a tla ba tsa spakile ba tlhoma dijo tsa bone fa ja so nna ga ke a go ja fale ke nna ne ke ja several colors ko classeng a mporta le letsatsi so bo re filwe jalo ka re tafole tsa rena ne ra ro e telle ro le ba bang ba nna ka fa ja so a fitlhela mo tafole re le 8 so gore pila ya go tsa ko baneng ba bangwe bale o se tsere 8 a tsere lishwana go fitla skotlele sa ka se nna geno go gore motho o ka ja ba khora ja ka bana ba ba ke simolotse jalo tata go tloga go A ga ra go B ya ka re ne re ntse re phakisiwa bo Mesokobansi fale ne ke ile ka joina ka Stanet 1 ne ke tansa mo tlelaseng ya ga Mainile ne ke tansa ga re tansa ne ya ke ko Stanet 1 so wa bona gore o nna ntse o tlwaelega mo sekolong gore motlhola o tlhotse ke ole motlhola o kgotsi ga ke ya ko Stanet 2 ko at least ne ke setse ke kgona go ka amogetse gore ke kgona go ja bogobe le morogo hela ibe go nna gore go monate ebile teacher a fitla go ne ke kgathala ka gore teacher e tle betla go kopa mogobe le morogo a o thepegi ban rutho ya bonwa so nna go gae ga re go la gona go ira go ne le batho ba temo mosadi mo go ne le motho a temo yaanong rotho e tlhoga pele ga merogo yotlhe ga sena go lengwa yone le thepiano o tla ba ka re tshwantse re fetse re ikumutse ka re ya go tlhela sokodisana le dijalo tse dingwe ya nne ke ipakela bo morogo jana ke ga ke bala Stanet 2 ne ke rata go bina ko sekolong go bina ga ka ke simolotse go bontsha ko Stanet 2 ga be go ntse go tla 3 4 jalo go fitlha ke ya middle school ne ke opela so go ra gore ga re opela di boys choir jalo ga o tswe mo matlhong a batho boys choir ya rona e ne e wina e ne e fella ko di Eastern Cape le di Durban ke di bone ka go opela so ke dilo yana tsene di iragala ke lekile go bina setso ke ne ke le mo groupung e go nka ba re middle school ne re bina re na le diphala tse tsa Colgate wa di bona ke a di bona man o go rotsentse tlhogo ya Colgate o ithibile ka plastic e tshesanyana e be re bina sekgele be nna gore ga re tshwentse re ye ko legato le le latelang ga gona difantse ko sekolong jalo ga ke fetsa Stanet 7 ko nka bari ke ne ke se ke binne setso ke opetse bo square ke rile diphala ke be ke high school ko Motswedi yaanong ko Motswedi ke sekolo se se tona mare ka fo koopelong ne re se bokalo
ne se fokola ka fokopelong ne se ngatwa ke Janjo ne re jore Janjo tota ke one morena wa dikope so ko Motswedi ke belela gore mokgwana gore ke godisitswe ke mama le mmemogolo mmemogolo ke ra aushwa ga mama ke godiswa ke nkoko motsala mama ke be ke godiswa ke mmemogolo mmemogolo gore ba babedi ga re ya ko bo Masikeng ke ne ke ratwa thata ke bo ntsala mme ba bo mme ka re basimane ne ba bantsi go ga rona mare ne ke godisitswe thata ke bo mme so le ga ke le ko sekolong thata ne ke kopana thata le batho ba bo mme jaanong o itse o buile kgang e botlhokwa o buile kgang e botlhokwa gore re se ke ra lebala gore re leboge Mastaiso re se ke ra lebala gore re leboge Masibogodi le Mamalope o setseng a tlogetse lefatshe le le ka kwano Mamalope dingwaga di ka nna 6 tse di fetileng kana 7 ya banna ba godisitse bomme tota ba godile ga se gale malobanyana nne sentse ke bua ka Mastaiso go taya o santse le teng ke batho ba o fitlheletsa re ka re o nyala fele ba le mo tafoleng ele kampo ba nele sengwe ke itumelela fela gore ba tlogetse motlhala jaanong le ga Mastaiso a le kwa ga gagwe a sa bue sepele nna Masibogodi a le kwa ga gagwe a sa bue ba se ba godile mare ba tlogetse motlhala o e leng gore jaana ke tsa gore ke phela bophelo bo le ba stokinyana so modimo a ba atla go itsege go botlhokwa ne re tsena go o itsege ka dilo tse di siameng go botlhokwa thata ga ile gore go batla go fetola matshelo a batho o tshwanetse itsege ka dilo tse di siameng batho ba kgone go buisanya le wena jaanong ke tlile ke tla ke itsege go fetla ko high school ko matric yaka ne go sena motho itsegong go mpheta mo sekolong ke ne ke irile re le ma matric ke boarding school ke be ke nna le ditšhomi ke kopanya ma grade 12 le ma standard 8 gore ke le ka gore bana ba tlhaloganye gore man grade 12 le grade 10 ba tlhaloganye ke be ke kopanya mephato e mebedi ga wa bona re ba fogare ba ne se ba re itse rona ma grade 12 now ke ga ke gona le linki ya gore fela go ma grade 12 a mo Motswedi le ma grade 10 ba utlwana thata ga ba ira di events ne di ranwa ke rona ma grade 12 go re ba thuse re ke le ra ira event nngwe wena le mao ke be ke ra re di 60s ke go tla go apere di polpoto mo dio tse tsa kgale tse so event le yone it triggered selo se se tona mo baneng ba sekolo ke ga ba simolla go because ka bona nako re rile event ke di 60s re itseng go tshameka music ya di 60s ra go apara dio tsa kgale ke gana re simolla go ke teng fela fo le mo ke ga ke ira play ka bona go ke ra mosimane mo ke morakere mana ga se mageshe ke le ba le la go morakere man ra go ira sketch a re mona ka sketch sa nyano ke re bona ka mogwa wa pereng ka teng o siametse ganye ke bua ka re bona ke re wa pere delela nyana e khutshwane mona o re di ka usudi go leditse go siame a re ra go ira sketch ke mo le ka ga re tsena go stage o ftlong kopa madi a go a sekolo a ba re fela ka re ka re bona re tsena o nkope madi a go a sekolo mme o meke sure ga ke fetsa go bua ga ke go roga ke re ai o bo tlhaba setlhako e tla be e fedile play ya ro ke one hela ro ula ga go ena go nkopa madi a go a sekolo ke be ke mo manya jaaka bagolo ba etle ba romanya o kula bona o batla madi a sekolo ga wa maabane o letse sa tlhatswa dikotlele o letse o sa ire ba go balla melato ya re ke be ke ra botsa ke go potse ba sa di bola go ga a gira sketch sele ke bona wena la ftong go be madi a wa sekolo a ba tla tse sekolo ke yana tlang kopa madi be ke ira sketch sele ka bona go ke be ke se lotolosa ke le se lotosa ke be ke mokoba jalo a ba betsa ga a ena gore o siela sekolo
sketch se le ne se le monate se le se kananyana. Mme ke batla go itse gore mosadimogolo nna a homanya jang no sokodisa jang mosadimogolo. Go itse gore le mao ga o le ngwana o ngwana. Tota le ke ka mokgwa le jana ke godisang bana ba ka teng. Ga ke ba gagamaletse thata mare ke a ba gagamaletse gore ke ba itse gore ke papa ke bana ke nna ke rrabo. Jaanong ga ke batle gore ke batle gore ba akanye jaaka nna. Kampo ke ba re se mo kgweleo o le mo go nna e santse le ba di ka mo gantsi bongwana ke la ga ke ba kgalemela ga la lo ke kwatile thata ke tla ba o manya mara fa le ke ba go motsa ke bana ga ke gana go banela eng ke gana fa le ke tlotla le bone ba bo gore ke batla ke bana ngwana ke ngwana. So ne ke le ngwana o tlhoka go tshameka ne ke tlhoka go tshameka nakong ga o tlhatswe dikausu ga wa tlhatswa uniform hempe we ya para ile ntse fela ja mola leng ka moso mo re tlhatswe ende itse kana no yone ya go bolela sa tlhatswa fane ya no tle bo re tlhatswa o lepeleditse molala teng go ntle yana o isu o betsa o sa ya go isu ga yo ne ke atle ke tlhanolle hempe mona ke tlhanolotse maroko wena o da ye re gaskikiri yana tsajele ebile nangile ka sekolong ke sa tlhapa ke re thata e le go lata ka tomoga ka sekolong ka apa a itse ke tsana banya tswa go fuka assembly banyana ba mde ba ntebeletse o mong ke le paramedic jana o godile o ntse motona ba re phe ai ba ntebella re pontsho ga batla ka re ke thapila re ga wa thapa ka re matle ke thapila ra butu banyana bo ene itse se makatsanga jana ga o le motona ga o thanya o tswala o ntswele montle ana fela ga le ngwana monna o tswa o ntse mo set ka re ne ke sa ipala ga le re thodi e mona le mo se fatlego a tshega go ra re man ga wa tlhapa jana ke go nna ngwana wa gola bira dilonyana tse mosadi mogolo a go gae khanya go a motswedi o na sa e voutela because motswedi go ra re ka go palama taxi ya go batla madi ka letsatsi mama ka ona sa ntse a bereka mo Velbeda go ele domestic worker ja ka la tle re ba buika sekgoba ba re thusa jalo mo gae a thusa jalo go lapella go ga ntate mongwe wa fa Rapule fale wa UCDP tulo sa ntse mo itse ke a mo ke tshwara mongwe wa batho ba irileng gantse ke go la fela nkile re ke ile go ga be ke mo fitlhela ba fitlha re nna ya la re tlotla le ene le ka dithuto ke motho o ratang dithuto thata me so mama ka ona a bereka go berekile di se bakanyana fo kana nako eo Belvedere ne le tropo to a ne setse ya ne isiwe ja ka e wela okay le tropo to okay o na santsa le teng no khona go ba Velbeda ga taxi be tlala o boboa ka re ga se fela bo Rapule nne ba nna ko ka gore go ra ne le matona nako eo a puso e re ka skeng ra e bua ka leina mme a se khale o mo ka ke ga ba ste go ke fela re UCDP ne santse ele teng yone isi e phutlhame jaaka re mangwe pe ona santse a eteletse go so mama ka rona tsene mokgatlho wa UCDP le wona tota o re khurutile maloko a mantsi a le kokoleo so a fetsa krile mmere go ga re mongwe a batho ba ba kileng ba ntlhatlhella fela re tlota go be go nna gore mama ka go bereka mmere go potlana mme mogolo o nyatsa khanya gore ke motswedi jana o na phela ga ke botoka a ba re go siame mona go rena o tsena go motswedi ga ke batla madi a go pala mo nnela lefielo ka gore so se ne sa ke sa kgona go se dira ke go a lefielo le o na tla tsa matsatsi a ka nna mararo a le go borakallo jalo a ya lefelo ona gona go le go go borakallo go di ha ke skate ke dio ding fela tse fitlhele ka re pela a tsamaya ka gore stale o tshwara 85 ngwaga e be ke bone gore na re go lefelong ke ka dira jalo so ana ya lefelong ha bua ko mamang o tla ba mo file tshupentshwe ya dikoloi re fitla re ke tshwara mosadi mogolo lona o accurate ka sekgo o dira dilo tsotlhe ka botswa pele so o na se ga di rekeretsele ka mo ka re di segilo ka motšhini a di lekanya a meta lefelo le nna go itse gore le ma lefelo la go ga seloi ga le somoge ditlhoko lefelo la go ga seloi le bokete a ba nnela lefelo ke ne ke rekisa lefelo R350
Yeah. Mme ka re le simolotsa ka 250 pele le tlhatloga le simolotsa ka 250. Mosadi mogolo a go ga ne nnela lefelo a nnela letswele le gorofo mongwe na tla re ne a motlisetse chili sene e lengwa go gong ko Rustenburg ga nne ba ile Rustenburg ne ba motlela ka chili ya gorofo a nnela dilo tse tharo tsa gore ke ya go di rekisa ke ne ke le ditlhong tsa go rekisa ke le ditlhong tsa go rekisa mme go ene o tshwantse ya go rekisa ena na o fetsa o tlhopha le matlo a kere ka go ditlhong fa le gona le lekgarebe le lentle o tsaya gore le go bona o rekisa lefelo kana o tsena sekolo le ena ka mosotso ga o tshwantse ka mosoko sekolo ka moso ga o tshwantse wa bua a kere basimane ba malatsi a ba re ba meka ha o ba meka mo e tla re ka moso ke meka yana a mpone ke rekisa lefelo go ga bona so nna go rekisa go simolotse ko nna re mosadi mogolo nthare ngwana ka gore wa re o tsena ko motswedi ga o batle go tswa ko motswedi tsaya dio ke tse o rekisa tsa lefelo tsa chilisi tsa letswai le gorofo ke ne ke rekisa dilo tso ya le sebaka sa dingwaga ke rekisa dilo tse ka gore le gone go rekisa dilo tse go simolotsenya ko tsantse ke le ko nka bare so go gogile sebakanyana ko motswedi ne ke tshwanna ke go rekisa ka gore ne ke palama kwa nne go te ke itirelle scaftini ka re ga re batla go paka dijo re batla go tshola madi ke itirele madi a scaftini jaanong go tsefela jalo sengwe sa di-highlights tsa botshelo ba ka se ke tleng ke se gopole ga ke gola ke ne ke le motho o bogelwang ke sa lemoge mare ke ne ke kgona go irelwa sekele yana ke dikaganyediwa ke opela diatla ke opela ne go na le pina ya Varvas J no le kae ne ke irelwa sekele ne le nnala ke kgona go e opela monate ne ke irelwa sekele ke be kopya diatla nne no le kae ba yo mo sona ko paretse no le kae no le kae go opela diatla ya gona le mosimane monna kgona go rae me kgakala bankgwa ba re tonto gore pontsho ene ke na tagline ne ke re ba ntimile na male so le fokolo ga ke tsolo ro ke ne ke le tsaka so ke ga ke fetsa ke bilwa ka lo so mo se no gona re motho utlale kwa bankgwa ba re pontsho e be ke betsa line e la ka so mo ne ke le mothonyana o o ira dilonyana ke bogelwa mare ke batho ba tle ba re ke rata attention ka ntse ke le mo ke be ka ra ke ga ke rata attention ke a gogela ke na le kgogedi jaanong ke botshelo fela bontse o di mo botshelong fela wa amogela gore nna ke motho ntse yana mme ke le mo ga ke setse ke godile gore mara wa itse mona ne ke na le go kgobokanwa ke ira 1 2 ne ke na le go kgobokanwa ke ira 1 2 ne ke na le go bina hela ko college ke le motho na lane ke dilo tse ke gore ke ne re di apara tsa di 60s le maotla di bona tse leng ke boro kgobotla mo tomo ga botla jana ke sutuele fitla ko tlase kwa yana e be nna loto le lekana ko college ke ga ke ya pere ke bina go petsa dipina tse dintse tsa bo bujo mo ke bina motsadi mogolo mo irile a bontšha le kwa ba re o ga jo le ko college a gona motho o jwala ga di radio o jwala ya radio ne ke snana ko e kalo a banyana no ba ne re ba batla marano litlhong gape o inyatsa ka le go inyatsa o fila go diriso se ga di re tswa ko motseng ke ntse a kena le madi a scaftini ko college ga ke tswa mo motswedi ke ile mo na ke tswa ko motswedi ke tswa go bereka mo shara o nkutla ke le ke le 18 years le ma anna e be ke ya go bereka mo shara ko mo sharing ke tswa go bereka kgwedi tse tharo mo kgweding tse tharo tse kgwedi mo weekend engwe fela e be go gana la gore ke go fitlha ya go fitlha photo scoop for no ile teng fa le malo ke tswa go fitlha ko to scoop monna mogolo mo go itse ga o le ngwana ke wena o ke ngwa di experience tse le gore tata ga go kwa di le bana di tse mme ke berekile ko mo sharing ka tsere re tsena mo fridging ga tere bontšha mo moshorang go mo fitlha o ka kwa ga moshuo mo tsentse le ntshe mme o pele le mmefa e be le tsa re le mo le mma ko tafole e be le ba mme o boketekete ano so ga ra ke la tlhale busetsa ntatole ka ko moraga go boketekete ke ne ke le monyenyane le ma monna bona gona anong wa tumela 40 ga ke bone
di maselenyana le nna o ka re ke botokanyana ma ke ntse fela yana mma ke thata mona ke thata ebe le mao ntate o le re mmona okay motho a rona ke o shapo kgantele ba ga bone ba tla gape motho le tshwantse le mo apese podi a apishwa ke go re go la go bile nna go la bone re tswa go mmona fela ka moswara a mo apesa ka mo batlise ba diaparo tsa go ditshwa phakela ra mo apesa ga sena re mo apesa ke re wa go tsamaya maitsi bwa re ba re mma first time ha ke a go ra go bula fridge le ne ke le excited nyana kula bana so se sentšwa re butse fridge le ke bona ha 4 mare 2 3 4 ke ga e stlhole ke ipatla gore fa mare ke se ke amogetse re mo mmerekong o mosimane o ke bereka le ene re babedi ra go fitlha re le babedi ha nka e ka mo latlhella diatla e be go ya ka e be nna gore ntate o le ra go mo fitlha ga tsatsi le re ile go mo prepare la gore wa maitsi ba wa tsamaya gona le ba bang ka ngwang a kere ba shi ba bang ba ba go yuang teng go bang go malapeng experience ile a ke tsore tota kere o itse gore gula bona o swa bogatso ya e bola bogatso ka re ne ke le monyenyane mora ga ke tsere sebaka go jana ma ne ke sa fete for OBC ne ke sa ye OBC ha o no ka se kontume OBC ke ne ke sa tlhole ke jana ma sebakanya mare ke ga o gola ka ga o ntse ke before ke a college kana dilo tse wa re no le sentsane o le monnye ne ke le monnye nna ka re no sentsane o le lesea ke le 18 years ke ile go apesa moswi ke belela gore se se rileng fela re ke se ka nna selega gore ne le mogolo ne se motlana ne le motlana ke be nka bonwa ta go le go ta ke fetsa mo ai dinere fe yana ke ga dintse ga le tsholetswane ke le bana ba ne le reka na magato go fa wa ne le reka ke sana go sna bo cabbage wa ya ke godile jalo le mao so go gore batho ba bantsi ba tle ba re le bogolo segolo jang rona batho ba bantsho ra tle re basadi bagolo kgotsa bontate mogolo ba rona ga ba re tlogella sepe kgang ya gago e fetsa go mbontsha gore le ga o ka be wa rata wa re o dirisa mafoko a mosadi mogolo go tlogeletse boswa thata o go tlogeletse botlhale ba gore o kgone go tshela tota le jana ke phela ka matlhale a gagwe ga e se matlhale a gagwe ke phela ka moao a sa leng a o ntshetse ole o phela o mpha matla le mao ga ke sena ha ke bereka okay ke feditse sekolo ka marketa thata jwale ke aim ya ka go gona le bo gore o successful ka re bo re wa achievile eng nna mo botshelong ba ka ga ke simolla college ne le gore go ba ntaba re ka re ga rena madi a mantsi bontsha gore ka go goga go fitla ko N6 N3 ya motho gana le N3 wa hirega then at least after now N3 ba go o ira o kra mmerekonyana then o re trade certificate nyana o ka nna wa tsweletsa di N4 5 6 o kra diploma then o tla ikaga go tswa fo plan ne le gore ke tla ikaga go tswa fo mme go ne ke batle go ira sound engineering ne ke sale ke tswantse ke rata dikatara ke sale ke rata go nna DJ e be ke discourage ke cousin a ka tota ga discourage le bana ba go ntseng sekolo ba rare motho ganya batlang go e dira ya go ga e tlo go ira tšhelete ka gore gona le bo DJ Mbuso o tla re ke bua kae o tla re ke tsamaya kae gona le bo DJ Mbuso gona le bo Skido wa go computer le batho ba DJs buna sa ntse a sokola go tsena mo industry so ke ga mpha di example ka bo Black Coffee e ne le gona a tsoga so ke ga mpontsha gore ke a go computer le boma so wa bona gore ke ganitswe ke motho fela gore nna I was up for sengwe le sengwe ka sound engineering maphata a mararo ha le gore ga isa o ketsega e ne le ya live mixing gore ga batho ba performa wena wa tswa kae o balansa mantswe a bona gore a tswa le perfect le ga ba le mo di studio I say not studio
go le di-live performances mo go bo Benjamin Dube go na le di-backing vocalist tse 7 so ntse ba ska ba feta-fetana ba wa then go na le ya ko studiong ya gore ga mogasi ya gasa ka go ka fa wena wa controller gore sound e yang go se chabeng mo radio e be siame e be go nna le ya gore ke ya studio wa kere then wa go ya go ya production so no tla be ke itlhophela gore ke a go tsaya efe ga tsone di le tharo ya so Mothako le aba a nkganela ka so mme nne ka nna le opportunity ya gore ke berekele motshimane mona go Tidikabelo Mokgopi or Mokgopi ko Pretoria ko kerekeng e nngwe kwa ya Bethesda ne bana le di-live performances tsa Sontaga ne go performiwa live o itse dikereke tsa bazalwana kere ga ba letse pina ba opela so ne ke na le gona le ntate mo ba re Brass Bucks ga batho ga ba mo itse thata ba re is one of batho ba ileng gore mo music ba kutsi and then mo One Gospel ga nne go iriwa di auditions tsa gospel auditions go iriwa di jaaka gona le di idols so ga nne go iriwa gospel ke one ya di judges tsene panel mo ne le mo paneleng ya di judges tsene le 4 ga o ka nne o lebella di no gona le mo mostane ya ba mo go Ntokozo ga nne o leba di backing vocalist tsa gage ne di tswa ko kerekeng ne ke bereka go yone eo panna ne ke volunteer ile ko Mothako ne ke mo thusa o sorry DK o na bereka go Radio Pulpit e le sound engineer ko te so ga nne ke le go kerekeng le ne ke le exposed to batho ba di talente tse dintsi ene ba ileng gore ba mo di field mo di industry klar ga ba le ke go tsena so ga ke tswa ko Pretoria le gore ke boela mo Lens ke ga ile gore o mongwe nthare monna re ba re ke DK le nna le Matimba re fitlhe ra ithutela go mixa kwa for dingwaganyana tseo then ra nna sharp so di mana ba re lona ka re le stelle sharp DK gona le kwa berekang teng on a full time basis di weekend toko lona ke tla kopa gore ga ke ntse ke batla go ntsha album so ga ke ntse ke ra di live performance ke batla gore ke tsamaele lona le ntirele le connect le sound le ncheckele sound ke ga ke tswa ko Pretoria e le gore ne ke setse ke tsena mo legato leo e bia go sa dire ke tla go nna ka fa ke dira di khosonyana tse di short ya nombo ga bo cornerstone re ira bo di computer go tena o ikoketse go tsa ka go bereka call center hey ya bona gore ga tle gore ke re invoice ya bona gore di khoso tse di thusitse mo ke dile go yanong ga ke tswa go le ke se ke utlwile ga ke ya go tla gore ke fudugele Midrand go fudugela Midrand kana ke le kana DJ le mao so 2010 ne ke le DJ e tumileng go ne ke re go gore ke re kana nna ke go itse go tong ups mon lina le ups le gidiang ups le deep ne ke le DJ ke kopana le mmago pono le ponagalo ke le DJ ke ne ka bidwa gona le fonkileng ka bidwa DJ wa ka ka 2010 so pina ya wa ka ga se pina house wa kere then night le ke mixer e be ke pega mo house ya be dumela khatlaka gonna mangala ganna mo dubudu khatlaka so bo DJ ba bang be ba ikare ba enyatsanya ikile re tsatsi le ngwa ga ke lebile phone ko Heineken ka ne ke letsa thata ko Heineken le Mothako ne ba re tshaba ne le resident ne ke letsa le ga ke tsena ke fetsa magutla Mothako pinele ya lediwa pina ya wa ka we mixitse ya lediwa ke motho ka kwa ga ke a remix ke itse re ile royal ke be ke tshameka le dipina tsa house all right ga ke a remix fela ga pina engwe fela ke ga ke tlhatlhaganya le wa ka so ke ga nna gore go nna morusu